ne free torment mu anyesa you will never take it easy ne en consider ho se uye obi en consider ho da se uye obi en consider ho se enye me nka o sa de wi de yame huni se me kura me ne hwan Yesu bekan o se mutumi yede mura ehye mu nyina mpo wia watumi ayempo na wa qualify no o se kase ye yenko a Yesu ni mfaso. Pure forgiveness this week and on a be treaty pure forgiveness and me ma wo ya aware say so far as we nipa was as we so we human being was as we so no ye wa de bia obia akomda wafom obida obi so afom oda 2 your disease bi wa a general disease I friend criticism is a general disease obia eso afasadi ni muda enunti sawoye osofo so ya sorry ba no matter who you are you'll be criticized enunti forget about it the focus on Christ the focus on journey no anyesa mama untuminko enra mene okasai efa ade a chire se ade no odi ache ifura kumempa na ya na mepe practical life yede kasa any experience is not the best teacher but experience increases our knowledge that we have experience ma yenim dia yewo ekwa animu e ma yetimi koyenim na the best teacher there only Holy Spirit is the best teacher ono ne churchrefo penyini a oye owie peye ba yene aka nyina ade suehunu ayehunu ama yenim die doso na ye de kwa animu ye de aboa afoforo nsoso mama enne ehefa ena wo ha won wo ehefa na wo problem no ewo den enti ena wo se untumi emfa bone no enche enti na se untumi enjem emaninka chiremu ne wo ha won se it might be say una odifo it might be say una odibem nanka wakoma pa mo abisade ene your deepest desire ni senke nipa no odi enka wodo from your heart ba odi boni etua woka enya nuntia eye noa aya metaka asembi pa se mempese mesu obia apart from Christo Yesu mempese meyese obia apart from Christo Yesu na se mesi mebose meyese Christo Yesu dia ene eden enema na mesua fa Christo hu ene na brabo a efe na eso ene mesua bi ewiase weye wo ho ne nyina de wabem wo for ba se ba ya wan kabone anhwe na ye hu na ada wo nenum eye Christo Yesu nanso hwe enema ye die Yesu wan ene se ya fano akogina na asore dem ni sofo awuro ne ho naked e wa asore dem oba ana bema un experience bi da ye mo naked e wo Ghana ha ba bia da emfa unyina akijetia emfa unyina TV so mo wateja 2 why na sinanimu nyam obetumi da compare to Christ 3 who is the creator of this world enemy ami mu ne wo why 4 why na say ade wo wiase nyina wo no eye ne dia 5 why na tumi nyina eye ne dia no won kwan so de ne krato no safa eye Kristo Yesu our Lord and Savior Jesus Christ onongo ti asemni enti se bibi wo ho a ohunu se ye nim guase ye chen de Yesu ye de ye anu ya se bibi wo ho a onim se ya chen de ye Yesu ya ka che dem na se ohunu se en deserve se many this ade we ya me untumi mfa bone nche da brebia wiase a won hunu se hwan ne wo mene hwan eno ye one
me man ma team say uyobi and I say you don't deserve say the idea we yo pass ade no if you say me say nipa bia obe na adwene say ono de on deserve say the idea we ye no na ontumi so enja mu ma ne nchen sa nipa ne di Kristo Yesu atem if so person o kire say osombo che Kristo Yesu sa nipa ne person o kire na ene asamya na menye ne tenten ene nsem yenu pe na me de meka sa akiro eno ameka kire o say de bem ye hunu say ade na wo de achi ne fra koma mu ne say don't disclose this to anyone again. Wakakakreye. Enchirim bim. Where's our spirit? And I too make a trust say, shall say you love the person and you pray for the person. And I do be to me the cure. Now be to me edi ache. Eso ba ko na me be kan kire no. We ya me practical life from a film na aboa me. Se wo pese da bia utumi de boneche da bia utumi free yaw mu a na wakoma mu bible sin hye no na wakoma mu tie ono be hunu nyankopon Awurade fi bia o ba mu no wa akora utie mi okohan dan ya first na wo ye ne se openti dan ne mu epepem ansa na wayi oni amakom edan ne te se die openti titimu ntentan nyina abosile Awurade sombo chen was sa Awurade pa huntie ene ahunidie chew become chelo enti fi bia Awurade ba mu no Awurade yemu yi onhwema bibi ntinem enti room na o prepare for Christ and say uja unforgiveness woman he will never come and stay na wonye wuramu soso a enam say wo ye ohene kese no ye panyini ntino okura securities ntino ye sarandu fie no ana otopu nim obi ntimi mam no bi so mfiri mu nkonto ase me mamudankwa tio o maye dankwa na ya se wose yen nkwa no ewo ni nsem na yen yekura no obi ntimi nhwim ye mfiri ni nsem na wode yeto mpo obi ntimi mfa enti Ezekiel 44 beka atwa se Awurade asafo Awurade afa pono nim apue da na abadan ni mu ntini watutum efise wabam watum enti oba ebetena wo mu a there's no room or occupy room ni nyina now they can cry as me so above ya besraw ana ya papa wu abesraw eye wo deso above fie nti dan wo de be man o ye so be mani ba ofuru bi adam bi nti ye so say unchange mattress no o ye so say nti un clean dem mo ebe ya wo dese unya ho bi ti sei wo be clean dan nim a change bed spread na ma no na ho ma akora bi ampo nwura dem wo nti adenti ena efia o prepare eno na na Nebukadnezar bai Awurade ebo no kunu se wo mama me ne edwamanfo anom kuruwa ba ko ano dabi cup ade be serve panyin no onfa serve nkora plate ade be ma panyin no onfa ma nkora o se fie ukunu plate nko ne spoon nko ne cups nko because we are special in the house sana papa we are oban SethEkow eba ofia sa de ni soldiers be sarando mantem ho nyina ne fie no papa pa bia ye ne nam obetire is more than SethEkow securities a wukura no is more than SethEkow and oba betena memu just imagine and why say toilet bi si dan mu a etum kabone and wetima hwe am SethEkow aba edan nim obra one pla toilet no it can never happen intimacy into room now prepare for him no Awurade ntime ne oyaw amfanche enna dan baakum entena dan baakum impossible ena ampase se wo ntumi kura na wono ba obeyi sa de kro na firi mama nako obepam na manako na de pa ubetumi da nanti asasi so menana ene kan wase se nipa ya papa obi ya ne papa nipa kura ha ne papa nipa kura ha no enti Jesus said love covers multitude of sin unima sechere ene se biribia no ade bia do ni beto so no se me hia wo ne first day
Now me 1 CD, sa 1 CD no. Eno ena me no de ben until the rest of your life. Ti eno na me no de ben until the rest of your life. Enti ade aye pa ni say so unya hunu say obi afom asem na ya wo ya aye wa ho so ye ukunu oya wo yire oya wo ba oya wo sofo abofra bi ba me nchen ebeka ne yaw asem kire me se ne sofo afom no na enkrofo so mfa ne court one word pen and bisa boy ne say abrantie osofo uko ni fie ko digida na ere ye aduane ma udida ose ai woni ne nam no osere kire ne da okan awade yira woda ose ai enam se unim bibi sa 1 plate e mono de ma na ye ton abonti bia 20 cities 30 cities 50 cities 40 cities no ada de ni unya na kwa awo serve no gina pictures aduane no obaka se aduane ye die sa na nipa ye ka se fie de nam wiase no ye ka bi kire ye kunu no o ka bi kire ye yeremu ye ma nipa obia nso ye ni iso wasipanyindie ye die ene oje musa ene ne die ni kunu atimi abobra a wasifia ama no otimi ka se efie ye die yi onko ane be ma wasifie inti die yi onko ane be ma atoka amayire inti die yi onko ane be ma adu kunu ababru chi dodo yira ababru chi inti die yi enipa ni nso adia die woni hwe soso no beka se edie yi wasifia ama me atoka ama me na omu wasifia ama yire mukra anya die wuye de yesifia ama no soso ne gina ho ka se eye de efie ye de onko anu asifie nti se ya nipa pa ewo wiase no ye bonia ye fo ahwe ho ntemaye hwe enso ye na enso me ka kiro se de umuo no ubi bupa asole ye de yi eye onko ana ede yi uwo ai he enso unya ya nka ape omayenhwe ya akwa yi ne ye kasa yi obeka se aduane 1 plate a day anti mi nyina so emfa enkai de me de aboa me na me ka kiro no obi ya me papa ba ko pe eno ano no o wiki me da papa ba ko pe no so ma will live to so ma would you so ma unsu for your own benefit say beboa na nya torment emma wa brabo ntino fa sa papa ba ko no fa cover no ade bia wo ye bia yentem woni sifezi e ushia na wo se ne pen se de na musi sere no woni picture no nko na be ma no ukuru no ya woni nyina fatwam de ya na ne tewa oto ade ma de ya woni gie woni life ho no everyday bi obe wade ya no yentem reverse o mind no pictures ade na mu woni ngi sa ade na ho nko a enyina so ebe resolve pain no they go and practice it. Practice is hard, because it's better for you to think positive. So positive mind, am a healing. So positive mind, am a nkwa. And only idea a bebo, because where's our spirit? The more old yaw na spirit of sa spirit ben. E ben so e ba betomento wabrabo e betomento wabrabo e yet said the so na hombone ba be ha no the same thing ade bia unse bra na nkrofo na ekoi mo so na adwene kristo hu na kristo pie ho honhom bia ade bia mo dwene ho no honhom etaye kire no twemben e ben e ba betomento e ba be hawo e ba be hyewa we ye niam e de ahoto bebro na ye ka kire no. I'm telling you into the bia me masahwe na aboa me de bia ade ba ko pena nipa no hia no unim na waye ama wo life no fasade ne nante eno de bia wo ye ya na wo de wani asie no so o picture wani sie no so pe eno anon ebe cover na yiro ho a ne fa cover nti nipa bia owo sa anka ye no
ɛden sɛ ya wo betene anim ɛden sɛ obetumi na obi anya asɛm what you say ɛden sɛ obetumi atena ya wo diem ɛden sɛ obetumi na obi anya asɛm nti practice saade no ne fanante ne free torment mu anyesa you will never take it easy ne consider ho sɛ woyɛ obi consider ho da sɛ woyɛ obi consider ho sɛ enye me ne nka osa de wi de ya me huni sɛ me kura me ne hwan Yesu be kan o sɛ mutumi yɛ de mura ɛhyɛ mu nyina mpo wia watumi ayɛ mpo na wa qualify no wase ka sɛ yɛ nko a Yesu ni mfaso ahombrase kwan so odom ofɛwso masa adwe ne mbra wutirim da bia ebasa obe wipe up minim sofo bia okasa no edome ne ho boni ho dia sa sofo we wa unima be kasa etia no Erade se oye nyame nipa kronkron Erade se maye mompa empo maye ho obia emompa e ma papa no ono ne ngosiramu ena ye nyina ye didie enti mo obia mompa e ma ne ho obia mompa e ma sa papa no no wo hye nkomo watiato mo koye mpaebo asofo ne nyina akotwehia ewo amakum mo ye mpaebo isha honkonkunu so ono o cartons watiato shankom sa Erade se mo bia mompa e ma ne ho Erade se mo bia mompa e ma ne mompa e ma ye sofo panyin no ono ne ngosiram ene nyina ye bedie no was almost by 1 hour another day oje microphone no wa jama sofo aka obia asofo ni bi ye ayi nyenya nkyere na papa no akoni fie sensei papa ne nyankopon ni pa kronkron Erade so ni wa ono de ni be sinachi wa be solete ni bi Erade be domi Erade be kun ne wasefo eno ma ensempa ni Erade Erade mu anipa se uhunu Kristo na huni ya o dane o ye de oba asenu so a ne ye bo wadeja ho emuje pramo na wo ye wukra no obesere bone facha ma foforo asema be kan se we wonim de oye sa nipa me hwe na mtimu se wo ya abofra kura nim de oye o kasa gbegbegbegbegbegbegbegbe enipa wa beso de tia no Erade nko no ewia ase a afi onu na ebo na senuyem dinatem cancer money diatoro guni so sa nipa na wo se wa obe free obe kasete no Erade nku no afi de ne ono ena wo kasete no nti sa nipa we Erade wo be kuna na enso nse Erade hwe no entronkom she ahantan kasa me man puppet ewo ayi me call eboase woforo isofo ba akuba was sofo ade na apesa akọ be say program so hold on me hwa ade se unyini wa Erade mu ade bia anyo nwanwa uhuni pa ne biti se mofra nti saa na Yesu wase ejafa chewo onim de oye omumu bunu no omumu ebona deja no wa asinu na se na atade omu to so chacha Yesu wusu ne tisa oso omuni manko munya ade wi onimti oba no onimti ena odo glass na bofom akora no onim awana de ne baketo a wawo no 3 years akokoto nti saa pepepe ne tie minia una wanyini wati onim de oye fa che no wakoto so ogu ani mase ho me kire wade bi bomodia baabi abefa bia wotese so wo kan ho asembone baabi abefa bia wotese so wo kan ho asembone baabi abefa bia betese so yesu ogu ani mase watia so be record brewa kajin ba koso odanase onfa afefiri wo kon shaase wo soso manenti se wo so wo kan ho nsempa baabi abefa bia wo so shaase se wo ton ne ho nsempa pa shaase wo so practice saade no baabi abefa bia wo so shaase se wo ton ne ho nsempa pa mani hunu se
se ono ene ennim awurade a odi onnim awurade na abema na fa osuban ni bi obema na enya nkwa ntina obi a uti me bia makwan me mfa mma asenua so no wasenua so no wadejam ene wonim kwase etwa tum no srema afoforo eno na Steven mu beye bi ni Paul no beye bi no eduru yenso bra yesi Steven abo no ebo na ebe bona me na wuo no na osoro bi ma no o sha se srema afoforo sabi na Awurade hwefuru ho we dey what direct that send recording nyina mo hwe se Awurade onim kokua onim akomam na Awurade na beje wo nkwa na ade na onim se woni Awurade anim pa se wonye ena Amos se waya o hawo ni sei o hawo pa ni sei e basa ko yi sofu bi aten ka tense sofu o kasa dodo nti asema waka ya wu defend one sesi ano eye hwan na ebebu aten Awurade anase enipa nti wu defend one akire nipa no hwan ni kokua mu nyankopo hu ensem na akoso se eye no kora enye no kora o ya ye nya atwum nti twaso na Awurade no obebu aten no wonim sofo na wo kana asem onye nyankopon ono so ye nipa ti se wa ade na wo kasa dodo misremu umaye hwe ya akwan ye anye se nipa animu nyam hunu ebema de biara da ya tena torment ya tena ho ye hiem ya tera de soa oham ne yawmu kwesi bi fura saasi so maka de ya akire onipa fa asem no nante ninya home enkwane asomdwie ma wokra na besiwe Awurade nhyirawo ono odi nipa na mo sisi ye no omo ahobrase ya etwato ono bia ni competition wa brabo yi mu enyo bia hoso na ahwehwe ani munyam afiri ohwehwe ani munyam efiri Awurade nkuto ye wonipa bi wo wa onene na ma ho chese otimi ma oboto wo yam pa odi asem ko anim se asem we pa de asem ne wo so de ye huhu no so of this was oh baba oh forget it enya ye bia enkohwe normal but so ama obo ato yam kra na wo feel so relax kra de na hunu se ebia unko na di we to eni kwa se omumu hunu se oh baba forget it we relax enye bibia normal ni bia kokwa mu bibia no aye dia support sa nipa we mu sa brabo we bi na ye hwehwe emma nipa na wode hawa ba wo nchen ne ntia se yes he is the right person ono na in deserve oni dipem na ye dey mani hu se eyese eto no mani hu no sa ade no na mani hu se de Awurade nim se betumi aye bia wokan do nim se yentumi nye no wanka no wanfa amayen so wonim se yebetumi de yenua bone akyene nti wokan se fache yentumi anka wonka yebetumi nti no waka and go and apply it de all kan ho nsem bone no sha se kan ho nsem papa e kira foforo eno ano no 2 papa ba akupe bi oye wa wo kai no seke ho ewo wani so no wabrabom da bia mo ni nsi eno nko aso na ma remfi de oye no wa akire no ebe mo wako fa na later on obesa abeye wako a oba be hye wase nipa bi o de bone eche no he always rule obi a wontumi mfa bone nche no odane akoa wani fura o sa adane hunfo but o wa kokuduru na etumi de bone eche de o wa kokuduru na etumi de bone eche ene Awurade nhyirawo omani nsiwiye onfa wonko na onfa wombra adom ani moburu hu a ensadenti jebeso na kase amen.